August ni somthum kumsang ni somni pani khan jinglam dariat vel aron ritia Uttarakhand Haridwar district hom chunga om Rutki city a Ganganagar police station thana in charge Aswaria palacho police station lampan tura ain bo sai mek lain an chena quarters kongkhar chu pon lama tangin tu emu in aron kika thana in charge Aswaria chuan tunge ti in chunga tang chuan alo chhon wata pon lama mi chuan Ganganagar police station na thok Munsi Santosa ani thua soya chu vele kongkhar chu hon sakngalin thil omdan azo zuya Munsi Santosa chuan chanchin chalo lam an nei thuron shilin police station huam chunga Saliar Mangalore bypass rota mishing ruang char ani thua soita a thudon le sha chuan a chong hle mai police engemaw za shwaya ruang an charna lampan ngal tura Munsi Santosa chu sha tir ngalin Athupek ang chuan ruang omna lam chu police chuan an pantangal ani thana in charge Aswaria pala chuan thil thleng serious tak ani ti a hriat awangin thunei tu sangjok CO Vivek Kumar le SP Pramendra Dhobala chu phone manga bia in thil omdan a shelvika hetia hautu lian jokte a shil shat nu hian ASI Dharmendra Roti SI Punyat Dasauni SI Vikram Bhisle mei chethana in charge Ansu Chaudhary baka sipai engemuza shwain ruang an hmu na lam chu an pan ve ngal boka police station atang hian ruang an hmu na hmun hi kilometer riat vela la ni in reilo de chungin an thlenge nge an va thlen lai hian mi puipo an lo pungkhom man viau to maya veng chung mi kom om deuh chia an ngai te chu police lam hian thu zo fiana an nei pa boka ama ero chu veng chung mi de chuan tunge ani ero chuti mai in an she theilo police lam namasa chu mi thi chu tunge ani ti sha chho masak phot ani awangin chutiang tor chuan thana in charge Aswaria pala le a hode chuan ma an langal charchara ma se mi puizinga chumi khami hanti thei an om meulo alandanin kumsom thuma tanga kumsom thum panga in karvel ni in anjing lam thunga ti chuan police kai shwana in ruang en dikna kalpui ni in ake kor ipteya Aadhar card alo om hlau maya Aadhar card a in zyada na Kulvira fapa Sadvira ni in Haridwara kalan thana huam chunga khosa ani ti hriat chu anita a police lamte chuan Patri police station kaltlangin mithi chungte be popin thil thlendan kimchang an hriat ang an shel ngal buka mithi chungte lam hriat tir an ni hnu in crime investigation team lamte po ron thlengin ruang endikna an kalpui ngal zungzunga ngonga liamna tak chemte ya vina hnu ma ni om tak mu ni in anti tor sang-sangte anti zo hnuwa Rajkiya hospital lama postmortem turin ruang chu an thon le ta ani ti chuan police lamte chuan ruang hmuna hmun le a che vela CCTV camera te la khomin zirchiana an nei chunjom ngala darkar ni chong ma tur CCTV camera endikna an kalpui hnuwa tol thana ne na chuizon thei tur thil an mu chok tatlat mai ruang hmuna hmuna hian zanlama UP registration Bolero motor model ni in he motor le tol thana hian inzomna anei nge ya rinalian tak police lamte hian an nei ta a Muzaffarnagara Chhapar police station te be popin Bolero motor chu chuizui tora ngin na an thlen le a ngin na andon angin Chhapar police te po in Bahadarabad Kongpuya Toll Plaza CCTV camera endikna an neya hemi tumpo hian ahma a an lo hmu tho Bolero chu Chhapar police te hian an hmu ve ta boka Toll Plaza CCTV atanga alandanin Sadvira le achanti pahni chu Bolero mangin Rutki lama an kalti an hmu chok zuya Chhapar police ten Toll Plaza CCTV kaltlanga an thilshat ang angte Ganga Nagar police station lam sha tir le in anni hian chakle zwalin hnuchina an kalpuita ani Sadvira aboral thu an shat nu in achungte lampo August ni somthum kumsang ni somni pani chonnolam hera Rajkiya hospital an ron thlenga Ganga Nagar police station in charge Aswaria pala chuan
Sadvira pa kulvira chu thil thlendan chungchang le afa pa chungchanga asiat ang saitura komna nei ngalin kulvira chuan afa pa chu lo neya ni tin na thoka chuak thin ani thole ni engamuzat kalta a Punjab lama po in hlo tura akal to thu soin Sadvira hian no pui nei to in fa po nau pangte te pahni anei to a chung kalhim thei tak an ni awangin melma emo ama han ho tu om emo an om asiat lo tho police chu asiat tir boka tin boral ta Sadvira pa chuan afa pa Sadvira hian a boral ni ma che in an in ke a chwasanin a chwasan ma hian a chungte bula a thiante mutora akal don thole Punjab lama tractor parts leitura an kalpo atol thu thei tho sain an in hi a chwasana abak engma an sha chunjom tak lo tho thana interest ne na hian asoi ani ti chuan kulvira chuan afa pa boral na chungchanga IPC section zathum pahni na tlo chana thu boy zek lut ngalin special investigation unit 10 nu chui na an kalpui chanta a kantar lantak angkhan Sadvira le achhanti pahni chu Bahadrabad highway ya toll plaza CCTV kaltlangin Bolero motor UPR 8409 na an chuang hauti sha chwani to in nu chui tu te hian thu chiang jok sha tumin ma an la zela kulvira chuan afa pa Sadvira chuan pui pakhat jok chu ami sha chan tak ani tho police te ma chuan suita a asoi zel danin an chung te tle ma hla de olek to Bisnor district a Matpuri khwa khosa Guru Sevak dol ani in asoya pakhat jok ero asiat mai lau tho police te hi ashil bok Guru Sevak dol hi Sadvira nupui nafnit korinen po anin kom ngain an ina te po aleng lut fo thin an chung kwa hi ama in Canada lama te po an no khosak to thin ba ka Matpuri khwa hian ramzau tak an ni nge a kulviran afa pa Sadvira thiante chungchang police te hne na ashil nu in police tamte chuan Guru Sevak dola chu biak po tumin ma an la ngala ama iro chu an betlang thei ta ho lo mai voi engamozat an ti hnuwa po a mobile chu switch off ati tak zela chuan police lamte rin hnel burber ani chowa an biak tlang thei mai lo ta ka chuan police engamozat chu Matpuri khwa kalin Guru Sevak dola chu an zongta a ma se hun engamochen an zon hnuwa po an na humai theilawa ko chen om Barapur lama kalin chuta chuan veng chung mi pakhat kal tlangin Guru Sevak dola chu wan thak takin a omna an sha theita hlau mai September ni khat kumsa ni somni pani khan police lamin an thu sha tharte bo zuin Bisnora ethal khwa a monu te chen ina Guru Sevak dola chu an manta a monu po hi CCTV a an mu an sha chaw zo tak lo kha ani ti anua police amte hian an fin fia le ta zela hetia police sen an man no hian kil sang atangin thu zo fiana an nei ngala Guru Sevak dola ero in he thila a filim thule ai nam noi lo tho police te a sha tir ve boka amai ro chu hun engemo chen an dop nuwa a khol ditela Sadvira no puine na anin biak na hai cho ani ta ka chuan phathei ani ta biak lo Guru Sevak dola hian monu nen Sadvira tha ani theinan kong sang in ro manna an lo sem to thinti anin puana atangin sha cho ani ta a tin hengba ka hian kumthum liam ta atang dei to khan Sadvira no pui nafnit ni tuinen in ngai zona thuk tak an nei to thule Sadvira po tha tumin remchang an lo zong don via to nge ni in police te ma hian asoi a ma pu in Guru Sevak hian Sadvira hi pistolin akea alo ka phliam to a ama iro chu ti pal thil thuwa kapal anga in soin engma an soi zui lem lo hun engemaw chen boina an nei hnuwa an chung le khate in biak rem na in police a complain Sadvira pu in a thelu talem lo ni in Guru Sevak hian a in puana hian a soilang telbok chutianga remchang an zon ruk reng lai chuan August ni somni pakwa kumsang ni somni pahnia Guru Sevak le a thian pa monu te chu Sadvira te chen in a kalin Punjab lama an leile na manrwa le tractor parts leipui an soma amomo tak thilte ani ve tho awangin
Sadvira pu in arim chan don thole adu ve thu in alo changa ti chuan August ni somni pakwa kumsang ni somni pahni tlai lama vek chhuakin an pathum chuan Bolero in Punjab lam an panta a hun engemaw chen an tlan hnuwa zudora dingin an pathum chuan zu inin cho po an ei ngala chumi hnuwa an tlan chwale me chuan an rui to hle a Sadvira po Mangalore bypass road an thlen chuan biak mo mal the ani to me lo Sadvira chuan motor chu ti ding lok turin a thian te chu angena chuta anding motor atanga an chhuk che chu Guru Seva chuan abula ada sadiam chemte phorin thokle khata Sadvira ngonga azai takmi amai alhiam anat emawangin Sadvira po reidam lavin a chatlangal deuh maya ti chuan aboral hnuwa Guru Seva le monu po andin atanga inthiar filhim ngalin in lampanin anin khalhole ta aloni a Guru Seva le monu ten an thil swalti police te ma a an puan hnu le thil achiang thokhat viawa police lamin an ngai ta ka chuan Sadvira no pui nafnit ni tu po manin thuzo fiana an nei ngala apasal Sadvira boral na chungchanga hun engemaw chen dop ani hnu in atel ve ngei tho police te ma in pawng ve tange nge ani September ni khat kumsang ni somni pahni khan SP Pramendra Dhobal chuan media ti ma a thu chwa siamin tol thatu zon na konga le nu chuina konga special investigation unit te chuan an hna an tho that awangin lom tho asoya tin hengba ka hian cheng sang ni zanga theu lom tu soina na pek an ni tho tar langbok SP Dhobal chuan Sadvira boral chan bernia postmortem result atanga alandanin thocham thokna shui chatwang le thisen bonasalu tokwang ni in atar lang ani